Mayam Kurumzari Pay News Ki Manun the Mayam Taram Noksari. Manipur Inner Line Permit System ILPS 11 December 2019 dagi sana ba hokre ngasi phawda sahi manga sujalapagi palan haitare tongan tongan ba akhoi level da awareness program aduga checking drives the orientation program do TV amadi radio da maski mata da miyan da pakshana khangana bagi program kayam su pangthok pal leigre adumak pu masida ILP sahi manga sumna sanarak pasida kaya yamna Manipur da hariba ILP pass para kaya yam sanga kre masida gi revenue kaya am lakre adu masi miyam nasu masi kana kana gum su ai si hotrong hori yam section gi do mayam su yauri haibna sing bo phongtori adu amarom da handak si nauhongna na ILP lana piram bagi damakta official sing haitare maduda piram basena basing phagat pasu laikre madugi chairak tongan ba laikre aduga ying hang thamjani waham ni masida ILPC kamdongna paigani aduga masid sanga kanda karan karam system tawgani habna sing basing mayam sing leri basing che hena miyam da pakshana khangan baduga masida legally kasida kitang akoina mayam na public site gi su haitare sigum kitang hena upgrade tawni ba matang su leitabadi nati adumakpu lengak na sanari ba ILP ki system sina kaya yamna Manipur ki mapandi mitop sanga pa aduga Manipur ki leiriba kogi society sida kaya yamna effective oire bage have sini ILP in Manipur effective or not have to pita kana na pay news ki studio the election biri se ai hek thangna ai yet election biri poza Jitendra Ningomba president CCSK ni aduga mauza si hanasu media coordinator jesi ILPS ki paibira bani poza Jitendra Putram nokseri maya election biri poza Dr. Mayengbam Veto state nodal officer ILP implementation Manipuri oza Veto Pustaram nokseri loina na mataita thana election biri poza professor Chinglen Maisnam head Department of South Asia oza Singh Sutaram nokseri ai han basi ai oza Veto dagi adum housege haitare baroina masiki koi question oina de dum sana da awareness ki type de koi dum sasan bazu ki sukai ti yamna sei de koi na karak karak laksan laga question kan hangbagi di koi madu thamjaroi tang tanara ga backup to baya bas area sing haitare ai da permit makhal mari adum thambiri temporary haiba ma regular haiba ma de special permit haibna sing balaire adumakpu masida koi seida Langa ki karang karang department sing na haita police department na yarong ngani khale legally aduga karang department masi ILP ki regulations ita mayek sing na sangchali bagi aduga entry pass haita re akoi lambi sing da ade huji real lambi yoksalakpa adegi flight lakpa airport leibra si kum mafam sing ILP ki verification counter na sing ba aduga PBR na pau counter na sing bai matan so za ha ma sikar thambi han maktu da kekebu thagajari si sumba khoi ILP sahi manga Manipur da implement torpagi koi handak tasu koi 5 years completion gi koi celebration su tawjagre adu laibak thibadi koi mayam da koi ILP gi jit lady guidelines adu type of ILP je ILP seekers sing adagi koi official sing si marak ta koi properly understand taw khra wat khre tawdu hojik recently January thasi makta da koi state cabinet gi ayab lor kan koi streamline taw na koi ILP system se the amendment am supportkre and hojik mayam gi information gi dong taina thamjani se Manipur da ILP thamaki je koi hana 1950 gi ke koi keno sida state road factory mamang de like state road factory merger gi mamang da koi gi tongan ba Manipur gi entry exit regulation system am leijarami hai ri koi November gi tarik 1950 je da koi matam du koi post merger da haitare koi na Assam Chief Commissioner matamdi Sri Himat Singh ne thoma notification ni matu na masi kakre adai mu recently koi ILP je koi keno the 2019 da gi hauna koi da mu sai gi Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 je Manipur extend tor matung da mu reenactment tor kan mu lakhre ba si kaido gi koi na ILP je thama ibno kaido gi koi ILP je thamibno ha je koi kirang ai masang khok thamjage si matung da type of ILP je changjara ki koi gi kaido gi da Nauna thamak popot nate koi hana lejaram system mama da koi amu koi public na achauba movement angul loina na mi mayam apam kari apam ai da koi apikpa norist ki atopa state macam-macam gumna atopa state macam-macam da leba macam-macam community macam-macam singi interest ai da especially cultural identity ade koi traditional values ade koi apikpa keno cultural heritage मैम जिंजे diversity मैम लेगा
तौदु मी मसिंग पिकपसिना 1950s 1970s फाउसिदा कोई माइग्रेंट पॉपुलेशन की प्रेशर याम कंखलक कोई नॉर्थ ईस्ट के अतोप स्टेट लेवल माइना मणिपुर चंजलक कोई लेरिबो कम्युनिटी सिंग मचा मचा सिंग डाइवर्स कोई कल्चर सिंग सेदा कोई लेरिबो एक्जिस्टेशनल क्राइसिस पु लाखरे मरमदी कोई से लाखसलगा चारो मोनोनबा दगी मिक्सिंग कल्चरल केनो आइडेंटिटीज मिक्स अप तौरपा सिन कैदोदे कोई इसागी ओइबा आइडेंटिटी ngakcharibo posing je value sing je koi preserve tongna not only culture land keno dasu land holding dasu transfer of land gi matang da ade koi even political issues dasu koi political rights da keno koi gi hana lejaram koi ma'am pun lejer yelhomi sing ma'am sing je minority orok pa ba pot lak ba su ma'am se lakan koi interest preserve tongna bi da public no movement mo ne lakhiu ne adu khangwira kan da 2019 da koi si Bengal Eastern Frontier Regulation Act se koi amuri enactment tore extend to bire adu hojik lai ri se ai mayam da thamjaning ise maru oina koi ILP se makhal kya su ge je koi ana mam khangina bam changi se ILP je hojik handaki amendment gi mamang da ILP se makhal mari le rami broad category adu hojik broad category oina makhal manga le makhal manga se da makhal amagi sub type ani le aduna apunba ILP makhal se kya no haragadi taruk sure haibtai aduna kanagumba India citizen amana koi Manipur gi keno permanent resident oidaba 1961 gi koi lepsari ba bezia 1961 gi 31st December 1961 sida yum taraga khun taraga continuously and permanently reside tawruba miyoi sing gi masa masu nattaba sing do adu di Indian citizen oraga su mapani lakpa sing do in the line permit ki regulation ji makha ILP lawdor ni ajari mokoi na khayam first and foremost thing ji kari khangba da ka lai aina Manipur sang do kari purpose la no aina the duration of stay and then the period of visit to adu hana khanga matung dai purpose matung ina ILP makhanji understand to kan apply to bi dam ni number 1 temporary ILP is especially for first time visitors aduga frequent visitors di oiraga yam sangna leitaba umpat chala amaga mu thokkiba my purpose do sare maru na tourist kum na ama sinaba permit makhalam ni masi hoi ILP on arrival facilities pijaba permit makhalam masi numit kuntrani gi validity phawa piba ILP makhalam ni fee na lupa chama lowe 100 rupees for 30 days adu tawdu masi gi permit se non extendable non renewable sangtokpa yade tawdu masi atopa mong atopa koi ILP makhal da convert tawdi ai adu hor makha panjarake second type sina regular ILP sina tha ahum haide 90 days gi validity piba aduga fee na lupa 500 loba adumba non extendable and this is non renewable oiba makhan gi permit nam ne mana Manipur da thabuk tibul lai natraga karium purpose ma koi Manipur da kanom explore to lai lakpa if I need to stay in Manipur for this 90 days da amuk chatba amuk thokpa darkar leitardi I have to apply for this regular itang longer duration non extendable non renewable da smaina leire atawudu temporary ga regular ga sangtokpa yade extend to yade renew to atopata convert to di ai the handak recently amendment option jare sina working ILP hai working je koi different categories of workers organized and unorganized si yang kan da koi ani thong khai de kare half yearly working ILP na haibama adayam annual working in a line permit haibama se half yearly sida kana cover to gade ge koi sida unorganized sector da koi Manipur thabak tibdi la labor gumba si maru in construction labor na taba to labor jing je muji laiba adagi koi potia jing laiba pot thangna na porters laiba adagi atopa chip labors koi ma'am lai na ma pan dagi makoi jing jina tha taruk haibdi 180 days gi validity laiba makhan gi suma permit nam ne seida 1000 rupees fee thigedabani maje one time amuka hadak logo sidagi amathangi amuki tamamaga extend to yai that is up to a maximum of 360 extend to yai tawudu 360 je hek complete to gro matungda mathang amu ma logi haiba kandadi ma pan thok da yade he has to exit Manipur and there should be a minimum cooling in period of 30 days hadi mana han bagi 180 days pairaga sangkhre amuka sangte 360 days sureba adodi ma thokhrani
ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ 30 ꯗꯦꯖꯁꯤ Gap ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁ ꯐꯥꯔꯝ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯐ ꯏꯌꯔꯂꯤ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ILPꯁꯤ ꯄꯥꯟꯒꯅꯦꯕ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 180 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 360 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ it is not meant for 180 days or 360 days it is meant up to 180 days in one go adubu ai period of engagement is less than 180 oitardi adugi period engagement duga 180 days whichever is earlier du logodamne sima leijare adem mathangi type sina annual working ILPs ne annual working ILPs kana kana gino hai kana koi sida banking sector da the education sector da adagi organized sector da koi companies industries farms registered oiba koi fully established oiba institutions je sigi my regular employees the pin nova makhangi permit ni masi 360 days validity fawba leba adu permit makhalamni fee na 2000 rupees for that 360 days period oiba tawdu masi extendable oide renewable oide aduna 360 days expire tawdring ma he has to exit Manipur and mathangi permit loba kanda minimum gap of 1 day legdamne 360 days leirani leiraga leirapuse 360 days subnu misma exit tawreba tawragan system exit tawro matungda gate physical exit tawro matungda minimum gap of 1 day lebigidamne yamrabda mungtang halugadamne ademu mathangda labor permit se koi mamangda si koina labor category pull up konsanaba honaba yade masida only this is specifically meant for construction labor particularly kanaguma miyo mana ai yum saninge adai numit tarani gi mapandagi labor poininge haitade mana sponsor torga period magi daka labor numit tu gi permit logodam sisi koi government gi organization department bam topa labor proper matam tu masi apply tawi masi je up to a maximum period of kenogi 1 year gi permit piba 1 year gi se amuk lobo matam da 100 rupees per person oy adubu sigi 100 rupees e amuk second term sangto matam da keno my issuing authority hojiki deputy labor commissioner natraga deputy commissioner oidini ko of the district man amuka sangto pi ay that is 2 years over third renewal la ko matam da state government da ma approval lo changye home department gi adu renewal matam da di ma je second renewal da su third da su lupa chahum lo ni aduga third years complete tawro matung da di minimum 6 months mapan lay dong ne okay cooling period aduna sagi working siga labor siga kitang amana beneficial oirije amo sidana 360 days like 30 days gi cooling in period oiba sidana mu 3 years complete tawgade ma 6 month pra mapan lay dong ne ado sigi oda sigi chi ai bathangi kano tanga wali asibu marak farak ta sandore koi gi taruk suba permit haitare broad category dena manga so koi special ILP je sisina koi gi 3 years validity chatpa 5000 rupees in the first instance the subsequent mathangi extension lakho tamna 10000 rupees lowa sisina koi kana da pige hai ganda koi gi investor gumba Manipurda yam chaw invest over investor ga koi Manipur economy boost tawgodamba Manipur employment generate tawgodaba koi gi kare haitare employment ma'am pigi daba entrepreneurs traders are business house lere koi employment ma'am pigi daba adumbo ma'am ju ye kan state na special consideration da under special category da piba permit neba this particular permit se mamang da koina sai keke na thambi da haibido nei haijage mayam da kedobugi pharaga hantak ma'am tawgrino haido ai haijage maramdi adagi do ai mathangi round su laksage ai wahdo in thamjabani adu sidai wahang amtang thamjaningi madudi kamai toge po live sing si lever gi class su tum lakpani na ILP apply to matam sida koi gi exit point entry point mayam am lairangani koi gi sam jiribam da di mau da even ILP on arrival have to thamni airport su lairangani khali tobodu masai da live koi gi ILP gi maram da kaya khang da basing sida nakoi da sima sigi permission lawrag hena fagani haibna singba
हाइबगी अदुम खुदोंग चाबा लेब्रा हाइबती लाकपीरिबा अखोइन गेस अदुम हाइजरगे हाइदा लेबर बु ओइसनु अदुगा लाकबा से मणिपुर लाकपीबा मयाम सिदा ILP की रेगुलेट तौरीबा ऑफिशियल सिंग माइकेदी की सिंग परमिशन फगनी गाइना हाइबन सिंग लेब्रा नत्रगना लाना लौसनखिबदगी मखोइना पामिबा मणिपुर थबक थबकसिंगदु तौबा यादना थोखिबनी गाइबा अदुम लेबा साला हाइबा पॉइंट जे दाइदा किता तसौवी गेट द पीरियड ILP दी ओनली ILP on arrival that is temporary permit again pide aduga atopa regular permit bu oro working ILP bu oro special ILP bu oro labor ILP bu oro cc di kari da ka lege sponsor ma da ka le adi someone known to him who is a permanent resident of the state that is 1961 gi sai with plan to lakadabani purpose mo lone laktuni aduna temporary is ma first time visitor ma he should apply for temporary get ma khangdar ga su get ta gidum koi sabi gi neba and moreover for this information kai da phangge kan da koi ILP की पोर्टल ऑनलाइन द लेजरे वेब बेस्ड पोर्टल कोई मणिपुर ilp.online.mn.gov.in दा नाम संग बगान दा ILP की इंफॉर्मेशन से फंगनी बट रिसेंटली कोई वर्किंग ILP से हाप्सन बनी गरांग नान दा मसी से आफ्टर 2-3 डेज कोई दम ऑन लाइव द पुरपंग गमनी होजिगिन ऑफलाइन चट पने सिपोरानी पुरकान anybody who wants to have any first hand information about the type of ILP fees procedure then they can log into this particular web page portal da ubu neba adege mana koina da DC officing da DC officing koi issuing authority ni deputy labor commissioner je labor gi mai ni issuing authority ni the home department da lakpu kan da anybody anytime lakpu na koi proper guidance pije right and darkar level du pije duga sida yam koina ngasi platform je koin kitang kudong chawa lor haijaning is sponsorship daka lebse sidadi before I sponsor akoina khangbi gidabse ai DC office laga permit amu bu yaudna apply to lagta di that particular outside ma phawa yare kutakta maramdi valid ILP mu yaudna ma chang pudi yade DC office ma apply to di yaro online to pudi yani aduna physically to di yaro adun dum phawa yare aduna kaidoge da masi information je at least yum da bara thamgadoriba aina mi pusalakadu isa isanadi loi khangbirane aduna kai da ka lege da karam type of ILP je apply to dinu je koin khangbiro matung da phajana sponsor to bigidam okay aduna handaki amendments de hore makha taw de haijage mathang round da amendments de sponsorship the liabilities je gimati gam fix tore aduga kano the people punishment je koi defaulter the people punishment je sidagi pusalai ma mong the people punishment hena okay mathang round se ko jasdina sai da koi gi oja Veto no so yam marik chum na sing badang thambire tawda pu sidai da koi gi pusalapgi haidi sai ILP makhal sida labor gi natraga sigumba khara laiba sing sida masa man apply torogadi physically apply torogadi madu ILP yawa janga bani madu koi gi illegal way hai tare aduna masida kana ma sponsor amadi tarka lai aduna miyam na koi Manipur da leiba miyam na magi adugumba labor sing magi company gi natraga construction workers sing oro ma yum sabi oro mana pusalang matam da mayam sina miyam na sithahuba natraga khangbi ga da ba sayam sida koi gi department na piri basing siga miyam na khangba wat pagi sang wat pra na lobra natraga koi sam even vara da leiba rent leiba gi wafam su panbiri siguma mayam sida miyam da hena pakshan khang bai mathok tabra haibu dori do khangan basi wali bra draga khangi bra haibu question doni as a citizen kamai tan ni ai ahan bada koi gi impactive buing bir bir punam bui kai kono uchari ILP gi ya thomi mo ni am kun changer pa haidar ya am kun changer pa oina ILP gi husik tori po se pin da bagi di pin da dum lai ri haidar maram di kai gi no habo tam da ai khoina ahan bada sigi ILP gi ihok se masigi nei na pu matam da asai mamang du haigre koi Manipur na India de hek pul gro matung 1950 ki November ki tang tara ga nipan da matam du gi chief commissioner oi bai himot singh na haidar ko ai khoi gi hana le me entry in Manipur ne except from Manipur na legitimate permit system se mutat ki ne ko mutat khaga adu gi mutat bu du gi hek hol bu chahi de gi sahi tara khuding gi sang bu pose aju mo de hengat khare ba 1991 de gi na akoi gi 1954 gi sigi magi henkal bi chang siga 19 akoi na India chang ga 1950 haidi gi ko
1951 dagi na 2000 je sei yang khai yang ki pero che masi gi yeng na bo matam da odongna kanu oi gere haidare do ekhoi ji yam pien de hojik su Manipur government in 1961 na cut off the base air na haide ko 61 je adu ekhoi ji Manipur miam na di 1961 di ya khidri 1951 pami 1951 pami gi maram ekhoi na lai ko maram di kai no da ekhoi na Manipur da ekhoi India la sang gi adu gi gi per to lor ga tobon chumgani then amana ekhoi gi hana le jima permission du kaktat ki bodo adu di gi lor ga chumgani na haiba adu da sigi film sida Manipur government gi mai ke gi matam du da 1951 gi matam da karamba bales da karamba kano jaga da karana karamba documents adu kuma haina adu kuma da moine base ga 1961 haibane adu bu nuaitre hai no su thing sumana ga tobir posi yamna thagani ngai je amurom da amuk haijar kan haidre sei sab na mian saba aduga madugi kano phangibna lenga phangge tare sei yam tin sa gare lei hupna lenga to pi reba adu akoina matam lei ya na ILP gi matang se khoi gi lamjing mera lagi dibini hoi ILP gi matam da khoi yam kana wagi Manipur miam pumnam wagi akoina pamodi tu to na akoina harba maruina ILP gi hosi 1980 kano gi 1980s gi pero te ho gre yam kana maduda hanbadi khoi di ILP haide maduda foreigner ai ko foreigner lokthok ko dabni foreigner lokthok ko dabni adu gi tan adu 1984 da aim suga Manipur gi lenga kanoga akogi agreement gi ine da tawnani hai kana matam du ko gi kanogi ko gi kanona ja school gi kanomna chief minister obani adu de nati ake kanodo then adu matung da 1992 aim school ka to ga musu tawgi modu su tawni ha ga tawgi da swana matung na kanda yamna kanba issue mala ko digi kuina joint committee on inner line permission system se mga 2013 ada idea heavy movement la je amala kan da 2015 sur kan da kuina the protection of Manipur people bill na hamaga adigi shop and establishment habam ga aduga am togana Manipur land revenue and land reform exe masiga nong to togada bani haina to kan da irang mo thokre irang duna maram odina ai khoi ga hujik leiba kuki gangu hadare ko tujanpur om da site leibu kamu simchina madu de iho alternative adoi batungan ba iho mu hora ganda mugi tawr kam adu ngasi lan sisu ngasi tawri bulan sisu adu ko mari leina ko du lan hadane adu na makoina illegal immigrant akoina inner line permit system haibedo akoina koi ka no sa habi ko inner line permit system habji ka asigi ko no kenari ba kogi migrant se migrant illegal migrant haiba ma adu illegal kenari ba adu ga adu hojik si ILP ki matang se lakman da sigi lakanda akoina lakanda sigi irang kana citizenship amendment bill matang kana lai ko citizen amendment bill ji India pumba da yani yaru to podigi aro bada 2019 da akogi hujik lebiri balenga si home minister na pass to guni pass the Bengal Country Regulation Act 1985 ngani si ajugi po 75 la 1973 sigi pose masigi posi simaki je khodi pam gi deba kai gino da madu gi potu de khodi kai mari lene deba ai khoi gi Manipur ai siga aduga sum mari lene gi deba po ne ba aduda matam du da mana adu puthu gi da khoi nyam recall to pu gi na te sum mayam khang ba ai ni khang ge potu ni matam du da ai khoi gi leiri ba ai khoi gi sigi area se sigi moruna Assam gi area aduga sigi South Sardinia aduga sigi Naga Hills aduga Mizo Hill aduga Manipur Hill ga se sigi jaga sida makoina tungan ba pura ma khagi yang kana masi kanam changdana ba French kangun changdana ba aduga haina changa masida magi lei ba mineral product mayam sing madu atop kangun ne stack to gdena mugam da British thamjal ba ek mane haidare adu ek do la kanda adu thamjal poda ekoi di pen gi de ha gi dare adugi sigi posum thamjal poda adu bo hojik madu putho kanda madu gi potu digi Manipur lengang na kari hapa ya na mana haiba adu de yawbuni aduna leiri ba mafam matam dugi matung saneri ba Bengal regulation kanu se masigi matung na magi suitable oiba mayam semba ya hana putho ga hojik temporary khogi category khaidoro ga lai se asiam pai adubu asai I want the subsan hangdi high posi awareness people matok taribra high body very much important yang darkar ori karam khangri ai chelam ai bujam kan khangri ai hek albi hobu selek puni adu aina atopa ma salu bodi mind diverse to bugi suwana te people sing na common sing khangri ba adu huju fogu da koina hangning se aina ta bada ikui dinga magda huju lan manung sini handaki lan manung sida
mayang mayam sange kari ki ja sigi kano Dimapur ki lambi de sange ba maung do lemde maung de sipai ti ai sini kwai ma ja sathi je sanga ga soida hana mamang sange si maung de sanga ga da kangpo ki jaga sida jaga amalai masigi jaga da Manipuri lol tam Manipuri lol tam ga sang halai sig boche hujik di kangpo di akui khangdre ko aduna ikui ko dinga mamang da le kano hana akoi ki kano kangmuna bes kangmuna hari ne bas kangmuna phone to ne o ja ji na so to dana akoi sipai de ngak te sikari gino hai bodam leba sina akoi gi sigi lakpiri bo home gi akoi gi Manipur lenga ka su kano le video jina sikari gino ai si amtang phone to wini khangde ama to wini khangde akan mai instruction pb bo matau ta yes number 1 to gi point nu bai lokhan jare ai mathang gi raund khunna gi kana to je to hojiki miyang gi lairiba maruina hojiki imphal area da ni hena kana tar che aduga topa community khoi gi some particular community na te khoi hafta gi area da su adugumba paida part mi paida sing hekte sang adu ya adu huju phawda akoina khangda akoina nungai je da bon khak leri se akoina nungai da bon leri hai si अखोगी इंडिया पाकिस्तान लान के मतमदा इंडिया के पाकिस्तान की लान के मतमदा बांग्लादेश की रिफ्यूजी मयाम संगकीबा संगकी त्रिपुरा दा मयाम संगकी त्रिपुरा दी हेदोक्तना अखोई मणिपुर द संगकी मणिपुर की आ सुगुनु की कॉन्स्टिट्यूशन में जो फराम लेगे बने को आई से तोंगाना आई पार्टिकुलर पन बनते एरिया खर द लेगरेबा हाइले को कंगु मयाम सिंग से अखोई मणिपुरी पीपल उइदुरी ब्रा सिगी क्वेश्चन हम लाया 1961 बेस यार 1961 फिल्टर तोरब्रा 1961 ओगी अदुगा सिगी 69 गी 71 सिगी इंडो पाक वार से मयाम संगकी अदुगी पोट अम लेरे अदुगा आइना अखोई लेंगाक से हाइदारे को अखोई लेंगाक दा मथोंग खंगदबा अदुम मियाव हाइदारे कइना दा अखोई की इंडिया से 1951 की रिफ्यूजी कन्वेंशन की दा कोई सिग्नेटरी ओइ देबा इंडिया दे रिफ्यूजी थंबा यादे है ना हाइजरी नेबा रिफ्यूजी थंबा यादे हारि पोसिदा अखोइना बांग्लादेश की मयाम संगक प हाइदरे मसी आइना बांग्लादेश की संगक पदुदी अदुदी फॉरेनर एक्ट 1946 तोगदबनी ना पकम पिरकने आबगा हाइरकने बा अदु आइना लाक्चनिंग बदी सिगी लाइबो पोसी हुजे अखोइना नैनरिबा खोइ कनुना हाइबिसिना इंडिया मनु खकी नेबा इंडिया इनर लाइन प्राइमरी इंडिया मनु खकी नेबा अखोइना उरिसि इंडिया मनु खकी नते इंडिया मनु की अमसुंग मपान की अनिम तोबि सिनेबा right aduna hojikina ILP gi honi India manung gi ne tawramaga hojikina India manung gi su hobagum leiba mapan gi su hobag leiba punamak le nga sigi ILP gi khudong sa logjaraga ILP gi khudong sa logjaraga khoi ga si lengbi reiba kano za ina hajer si mapan di sang 1946 ke foreigner act si hojik do biri ge okay adu su question na we no to hunjare adu gi question ma ai mathang gi round dom lakse ke oda singlen da thamjar ke sai da revenue gi matang ju lai hai ta revenue si pesa lupa 100 loba 100 loba 5,000 loba gi category yaw bani na khoi revenue su develop tawre hai tare adu poi data ka phangjai sai da 13 crore aduga 3,34,000 की डेटा का पंजे मसी अखोई होम डिपार्टमेंट की पिरक रिपोर्ट होगदोइने अदुबु मसीदा अखोई रेवेन्यू सु तौरीबनी अदुगा मसीना मियामदा हेना अखोई रेगुलेट तौरकांदा रेवेन्यू सु काबा अदुगा अखोई ngsai halanbagi pot of yoribina sahi am leramsu nong motor su handa yada polam lebina magi extend to matamda sidai to za अखोई यंग बया चंगई बा मिटुप संग पसिदे दुम खंगदब मैम संग पगी पोसे जा जितेंद्र जो खरा दुम थमे हाय तारे मैम खंगदब मैम जो लेरी अदुना संगलकपनि हेब्रा रिवेन्यू सीना क्राइ बक द अखोई गवर्नमेंट ना क्याम काना हलिबनो अदुगा संग बै डाटा से ओजा दे लेरगनि करमाय थम्बिनि ओजा मसिगि से तोंगान बा 1980 सी पीरियड तगी मथंग मथंग लाखिबा अदुगो जी ILP चनरा मतुंगदा मैम संग पसि हंदरइब्रा ILP सिना हंदरइब्रा नत्र रेगुलेट तोरगा दुम संगलिब्रा रेगुलेट तोपसि हेना कानरिब्रा हाय क्वेश्चन दोनि करमाय थम्बिनि ओजा हजिकी क्या चंगी है अकुप मागी कैटेगरी वाइज अदुदी अखोगी होम की जॉइंट सेक्रेटरी ना पल अनी खले ममांगी मतम याम फंगदबई ओरमगनी मधुमदी खुद लेरब पोट अमनी को द पुन्ने यंग मतमदा अइना पुन अपुन बदुदो इन थमजगेब अखोगी ILP हाइबसी कोई पुनः मन खाना करे ILP की मूवमेंट तब मतमदा अखोई मपुंगदा अखोई हाइरिसी लम कनबा सक्तम कनबा अदुगा अखोई फ्यूचर कनबा हाइबसिगी सिना मांग थार कन थमगा लाखिबने मदुदा अखोई चिंग द लरिबा अखोई चिंगमी चिन नाउ सिंग खराम सपोर्ट तवी खराम मसिगी माक त लेबसु दुम यावगी को अदुबो मदुगी ILP हाइबदुदी स्टेट सिगी मागी इंटरेस्ट मियाम इंटरेस्ट नि हाइदना अदवाइदा याम कन्ना अखोई मागी मूवमेंट तब मतमदुदा पनगिबन अदो आइनो जिक थमजनिंग आइदी हौजिक सिक्रमाइ तुगेदा ILP की मूवमेंट की मतमदा अखोइदा लैगिबा अदुगी
wakalon madugi spirit madugi moment tawring da leramba miyam gi magi pressure ang makali pressure ni pise hadi magi putsi kan thokpa yawri ni mairu singi marakta natra ko aduna kathokpa yabasi street ta I ta ba mayam yawrabane se miyam gi movement hai tare madugi gift amane na koi lobe miyam gi movement to gi natra ana sigi akogi ILPC masi akogi phangani kai se koi thajaramti yam unexpected wave ILPC ai samaksi masi ai thajaba legide sumaina ga khawdra lakani kai si ai sata ju thajaba legide haidi ken da India manung state da maroina han already legiba duna legre adu Manipur gumda masi pirakani kai si engun thajaba legide adu golonina masi tawthing mamang da akoi da Manipur people bill tawri natra 2018 da adu su haidba sem akoi gi demand da ni mandi Manipur kan ba yelomi kan ba Manipur freezer kan ba haiba se sina mang thar ga thong gi bane ba ado Manipur people bill do akoi gi magi state ki legislature akoi gi legislation na madu akoi gi assembly da pass tawre adu governor da pire governor na mu refer tawre president da adu president SNP de SMP de aduga pisu piroi di state ki state na khutha ba ba area oi gi de se ai matam du da impact business in ba mega koi sigi discussion to matam da edum panjagi bene di constitutional expert mayam hoi legal expert khana di yani hai adu India gi amam leba constitutional expert sing na matam du da akoi gi piba mota akoi gi article 19 da paliba state hai ba poto adu gi du state government sing du natte ba Union of India ne Union of India na magi reasonable ground ka rigumba mana magi maduda nuai tabal leragadi maduge protection toner ba karigumba aina ma samja ba ya haidu Union of India gi ne adu state lengha ki nate ba adu state lengha ki magi purview gi wang mada lei ba lei gi maro ba mara ma hukti kaino da migrant hai ba posi haira ba migrant is the state atopa de yawrum natro mito pai chiti atopa state involved to eba adu ge state to ge hak oi deba hadi center state ki magi lainari ba relations da magi state na magi si power si center na si adu aning na tawya ba kan kare na si kaina mayam leiri ne ba ko aduna madai du da akogi people Manipur people bill do madu adum akogi SNP da na adum akogi ngai sagi tar ga dum legi bai tar adu madu pire roina dum hadi piba wafam SNP wafam lerakta matam se di akoi yam ngai gi de ko aduga sigi tanjas da ni akoi gi khangau da na ILP Manipur da sumaina tawani pirani hana koi piri hana laukthoruk pase Union Home Minister na laukthok ki bini natra madugi laukthok paduna akoi gi hojiki akoi gi chief minister hai tare Manipur gi chief minister na magi khwaidigi hana mamonda happiest moment aduga numit ama har gi dima bhor ka pada natra chief minister oibda nungai bedu da gi di ILP pirak pasida nungai gi beduna maduna yamna ka hen nungai ba mala ina ubda di mana harau buna koi heman gi dana koi ingai matam da viral chatki ba amusu yaw gi dana ko ado hoi adu sumdi sum memram di suda thajaram da ba ma pon ma khampi pirak pasida da Manipur gi heng tungda le hogata ba miyam sigi mana kari mama thadame haiba gi porama hadi thanam bai je koi phatta bazu thanam bai apha bazu thanam bai adu apha phata ni ne rakwa matam da apha ba khara toramba tung ko ne le hogata ba ama thanam bazu amani dana madwa ida koi legi ba male ba ko anyway aina lak training ba point ti kari no haida madugi miyam na koi angang bobo yauna an bobo yauna angang an khaina koi lambi surok ta hing tum da sadna sagat ki ba dugu movement ki madugi folduna mar moidana akoi gi phangre ko ada phang matung da dikar mai to ke da akoi je mu ILPC amu masagi atop isumna sinjan gi dana ILP jung le hore ILPC le hore adana masagi akoi gi miyam na ILP khangbase masai ILP gi maram da kyam changjal lakte makhata na koi kari tawni aduga masigi asoi angam na karino hian effective na tawno ba karino haiberom da koi gi khanabasi masi akoi khanadre hadi atop isubun nung sinjal laktana adana madugi thabak tu di koi gi magi mari lenari ba law enforcement agency langak da ta hore ko adana akoi makta da sigi platform sida ILP gi maram da khanabasi ILP gi movement leng da khanabai wane ba adi matung da koi khana gi tre kaunbi mong la chale aisu yam hanjan palle akoi kanona di joint secretary koi Veto na ulakpa ngasagi magi nahan manga suba ILP gi mapo common palom da ulakpa figure do adu ubuda akoi da ngasagi wakhan khandraba
कोई मणिपुर लेरिबा मपुंग कोई मधुद इहोद मांगिन थागिबा अदगी मधुद यावगिबा अमदि अखोई मधुद सोंदोक्तना तौहिबा खुदिंग मसिना मधुद अखोइना पुनिंग वाखल जे थमदना अखोगी तुंगलम चत अमदा अखोई करी ओरकदगे हाइबजे अखोइना सेम साउद्रबा अदुगिदी याम साथीना लुइबा हदी मसिंग जे पंजरके को अपन मधु पंजगे अकुपदुदी अखोई भेथोन हम तौयाने थाजबराने अखोगी अखोई छात्र मक्तम लै मियाम मरक्त अखोई गालेतन अखोई वारी सानजबादी थ्रू अखोई मीटिंग काउंसलिंग अदा वहां हंगबसीद ILP से मणिपुर लेरे है चौरापम खंगे करम चाहीद करम था अखोई चलब होगी अयाम खुमदे ILP निजंब ILP से करम तौगे कई काउनरेबको अना नान है आगांग निजंबे वैलेंटाइन डे निजंग लेरे फेब्रुआरी 14 से चिंपा पुब तो ILP की नुमितुदी याम हिस्टोरिक ओबे नुमित अमनि नत्रा जाना बाव काइसे अदो मसिगी सुमाइना कोई इंथोक्तना काउथोक्तना लेरुबदगी ngasi नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मिजोरम द कैदोरगेबो ILP सी थमना अतोप्पा ngasi प्रोटेक्शन लाइलनिना क्रमाइ तोगेदा मिटोप सिंगजिना नोमोनोमो सुम चंगजलक्तना इरोलोबददी अखोगी मिटोप सिंगजिगी अखोगी दुकान द मोइसे अखोगी सेल्समैन ओइना यावी फिल्म लामने सेल्समैन ओइना राइट सी सेम थिंग जिस रासामबदु सुमदुइनी योंना थाजबरानी योंने अखोगी इंडिया द लेरिबा मी बिलियन अमगा अखोगी 1.4 बिलियन करोड़ चामगा निफु नत्रो करोड़ चाम निफु जी मैतै खाइथोखरगा नत्रगन येलोमी खाइथोखरगा नत्रा तै खरा अखोगी जिकी इरांग तोबदा यावरिबा कांबुजिंग हाइतारे अखोगी चिंगी मसी खाइथोखरगा अतैदी मणिपुर निंगतमना सतोक ससिन जाय परमिशन पारगा नत्रा 1.4 बिलियन लेबा मिसिंगसिना होजिकी हारिबा येलोमी ओता हारगे येलोमी खाइदोखरगा निंगतमना अखोई परमिशन पार सथोक चथिन जारिसे मसिगी जी सी अखोई खनसे अदुगा लेहोरिबसिना अखोई मूवमेंट मनुंग मूवमेंट जादर कोई येलोमी सिना मसागी पनफोलम द मक्तदा परमिशन पाइगेरा पाइरो परमिशन दी अखोई पीबसु लेत्रे अखोई लेंग ओटपा याद्र मतमसिदा मोइना निंगतमना अखोई मूवमेंट जाबा हाइसे मसी सही खरगी मतुंग कई ओरकदगेबा सिजो अमने सिजो मनी अदुना हयेंग अखोगी हौजुजी इरांग याम कन तौरी आइना चुराचामपुरी कांबु मे कोई मोरेदा तारिबा कांबुपिदा तारिबा हौजुजी अखोगी याम कना अखोगी कनो संजलिबा कांबु सिंजिदा आइना जो मा हाइनिंगेबा आइना हाइबा नते मसी नागालैंड की चीफ मिनिस्टर मतमदुदा हाइगिबदो आई सी वार्निंग ने कल का मुसु हाइनिंग नागालैंड की अखोगी चीफ मिनिस्टर हाइगिबसे ILP थमिजे अखोगी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट तौनबने नारोल सिंगी तुंगी खलगा अखोगी स्टेट सिंगी खलगा मदुगी थमहौरिनेबा अदो ngasi कैदौरगेदा नखोइना अखोगी थबकसे सुद्रबनिना ngasi नखुत नामना अखोगी गिटार पायरगा वेस्टर्न सोंग सइङेदा नखुत नामना स्मार्टफोन पायरगा अखोगी कुमई येङेदा नंगी नखुत अनिना पाइगदबा अखोगी नंगी योंपाक थांजौदुदी ngasi बिहारी सिंगा ओडिसा दगी लाकपा सिंगा पाइगिदना परमिशन नुमित अखोगी हप्ता अमगी संगिबा परमिशन दुना कमाइ तौरे सुमलेसंगी थोरकपददी करमाइन तौगेदा मसु यावना थोरपै फिल्मने मसु यावना मचादा नतना मसु यावना पामने तासंगिबितो मरम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैम लखलिदना मनुंगदा थबकदो सुद्रमिना अदा हुजिसु चिंगदा सुनि हुजि तौरिसे खुद नामना कोई रॉकेट लॉन्चर पारगा खुद नामने स्मार्टफोन पारगा थबक जुदना ngasi दिमान अमा तौरगा ngasi मतुंग इलगा सुम तौनी तौरकांदा मखोगी पाइगदोबा योंपाक पाइगदोबा कोई मागी थांजुंगदुदी मपानदगी ला मीना पाइबा अदगी मखोगी चागदबा चागा थंगनबा ngasi वारा कांदा हाइतारेने मागी रॉकेट लॉन्चर पाइबदु वारा कांदा माना थकदोरिबा चादुगो पागदोरिबा सिंगारा दुदी बिहार दगी लाकपा बिहारी अमना साबा बिहारी अमना होबा मनती सिंगारा इसे लुइदना मनुंगदा लु यावरिमे अदुना ngasi सुमाइ तौना सुम चंगनगिना सुम चंगन इरोलोबिददी कैदोरकेदा मेकअप थोरको मतमदा ज्ञान तारको मतमदा मासी कोगी मपानगी मितु अमगी सेल्समैन ओरमदुइनेबको अदुना आइना हानबगी सिगी राउंड स्टाइल लुसिनजर को धाइनिंग मिसा कोई द्रिङै 2020 की जनवरी थादगिना अखोगी हौजिक फाउदा ngasi मक्की निमिन फाउसदैदा मणिपुर मपानदगी परमिशन पाइदबा दुना तोंगान थांगबसे पाइदब तिनजलदि याम यामदोइनी संगैसी मिलियन में सुदोरेबा 1 मिलियन से लाख तरानेबा 1 मिलियन सुजेलकपैसदैदा अखोइसे नुआइना खोइ ngasi मिस्दैदा ngasi अखोगी नुआइ थोपा हाइतारेको अदुना इरोलोबदि केदौनी हाइबा मतमदा ngasi मसिगी चप चाना मसिगी पांदम अमा थंगगा चंगजनगिबा ILP की मागी सिगी इहोदो मधुगी अखोगी इहोदुदा ngasi कथोप मैम कथोकिबसिंगदुगी मधुना हें तुंग वारा होदोरिने अदुना अखोई
पुनमक्सी यंगजरकांदा अइना थमजनिंगिदी अखोई वा कल्चर सागतपा अमसु याम मथौ ताय मरमदी कइनोदा वा कल्चर याउद्रगदी तपना तपना अखोई थबक्सी मीना भोत सिलकदोइनेबा ILP लेरे हाइदन नुगाइ थोपि नुगाइ सोशल मीडिया नार थगले माइदि अमरो आइसु यामना अट्रैक्ट तोइ माइदो माना करि हागिबो मयांग अमता मपान दे चंप मयांग अमता मणिपुर दा थबक सुभम लेत्रिना अखोई ला अमगा हनगिबा याउदी सी अरुभमने अदुना हवा नुसिसु नुगाइबा चाबा थकपसु नुगाइबा अदगी अखोगी ngसाइगी खुद तिंगथोकपा हाइदि मतिंग पांगबगी वाखलसु याम चांग लेबा सुमा मफम अदुगा मरुना चिंगददी अखोगी ngसाइ खुदोंग चाबा लंगाना पिबा खुदोंग चाबा खरिसिना तुम नुगारगा तुम लेथोगा सुद्रबा मयाम अखोई मरुना नुपा कांगबुसिंग लेदना को अदुना पॉलिटिकल डिमांड जा जात की ओरदो मयाम अखोई सुम तौदना लेबा सुंबसिंगसु नोमदी सिगी लांगजा तुदना मखोइसु ngसाइगी नोमदुम इखंग खंगद रिफ्यूजी ओनबा याम थुइदोइनेबा अदुना पुनमक्सी थमजरगा ख्वाइगी मरु ओइबदी करिनो हाइदा अखोई ILPC माइ पाकना मणिपुर दा खरंगे अखोई सक्सेसफुली इंप्लीमेंट तौगे हारगदी मियामगी इन्वॉल्वमेंट याउदे यारोय सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग याउदे यारोय अदुगा प्लस ख्वाइ मरु ओइबा अखोइनदी मसी नैनबदी याउदबा लोकल गवर्नेंस हाइदि पंचायत अदगी म्युनिसिपल मसिना फजना अखोई इफेक्टिवली अखोई ngसाइगी फंक्शन जे तौरबोइदी क्रमाइ तौगेदा मागिदा मी अमा चंगकपा हाइसी माना हान खंगदोइने फर्स्ट माना हान खंगदोइनेबा अदुना सिगी लोकल गवर्नेंस सी अदुना नि अखोई यूजिक नागालैंड दंग सिंग रंग करि हारे मोगी टास्क फोर्स दिसगी टास्क फोर्स अमा सेमसी मसिगी सेमबा मतुंगदुदा मदुदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जाहनबा हाइबा इलेक्टेड बॉडी सिंग जाहनबा समाइन तौदना चलगदी ओके अदुना पुन्ना खनमिनबा पुन्ना तौमिनरगदी माइ पाकनी अदुना तन लेंगा ngata इथोगदी लेंगा गिदी यो मसामक्तगी कोई सिक्युरिटी बौता कोई लेजरजी अवाबा मने सिक्युरिटी मसिंग याममदी याय अदु यामेबसिंगदु ngसागी हाइरिबा लोइना बक्सी तोंगान तोंगानबा मागी सुमयाम लेबनिना अदुना मियामगी इन्वॉल्वमेंट पीपल पार्टिसिपेशन इन ILP की सिगी एनफोर्समेंट देदा मदुदा यावबसे मसी अखोगी दी यामना मरु ओय अदुगा मसी तौदबा यादबा अमसुनेना अहम राउंड ओके